आकाशवाणी इम्फाल वाहेंबम वाशिंगटन न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हाइरी राज्यसिना अचौबा स्टार्टअप इकोसिस्टम अमा सेमगतपगा लोइनना एंटरप्रेन्योरशिप की लमदा खुमांग यांगसिनबा ngamle मणिपुर यावना अवांग नोंपोक राज्यसिंगी पाउमी 12 गी नुमित हुमनीगी गुवाहाटी सिटी की प्रेस टूर प्रोग्राम हौख्रे निंगतम लानमी रानी गाइडिन लिउ लेखिदबगी 19 सुब कुमोन नुमितंगसी राज्य सिगी मियामना लुचिंग बीएससी की मफमदा इकाई खुमनबा उतली प्रधानमंत्री नंगसी मुंबई की लोक भवनदा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनगा लेबाक अनी की ओइबा तोंगान तोंगानबा वाफम कयागी मतंगदा वारी सानख्रे अमसुंग केंद्र की लौ सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान नंगसी जयपुरदा लौमी सिंगी डिजिटल मरूप भारत विस्तार हौदोख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंह हाइरी मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा नहा खुदिंगमक्ता सरकार की थबक पीबा हाइबसी ओइथोक्लोय अदुबु एंटरप्रेन्योरशिपगी खुथांगदा राज्य असिगी नहासिंगदा थबक पीबा ngamgani हाइबगी थाजबा लै मुख्यमंत्रीना ngasi राज्य असिगी नहा ओइरिबा एंटरप्रेन्योरसिंग मरोमदम लेपसबा ngamhannabagi स्कीम डीजी सपने 2.0 इम्फाल की चिंगमयोंगदा हौदोक्लदुना हाई सरकार असिना नहा ओइरिबा एंटरप्रेन्योरसिंगदा पीबा याबा टेंगबांग पीनबा होनरी भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया की मखादा लाइबाक असिदा एंटरप्रेन्योरशिप की खोंजंग यांगना चंगसिली सपने स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम की खुथांगदा मणिपुर यावना अवांग नोंपोक की राज्यसिंगदा ग्रासरूट लेवलदा लाइरिबा नहा ओइरिबा एंटरप्रेन्योरसिंगदा मपुंग फाबा सपोर्ट पीरी अवांग नोंपोक राज्यसिंगी मनुंगदा मणिपुरना एंटरप्रेन्योरशिप पिलमदा खुमांग यांगसिनबा ngamlibaasi स्टार्टअपना राज्य असिदा मसिगी अचौबा स्टार्टअप इकोसिस्टम अमा सेमगतपदगिनी हाइनसु श्री खेमचान फोंदोखी महागना हाई DG Separate 2.0 is designed to support the sale of students and aspiring entrepreneurs, providing all necessary support. I, as the youth present here today, take boldly and act confidently. Sarkar ki tabak khudima, sarkar ki bimanga bunati, but entrepreneurs na karna bunatna startup ki tevna. Chawno mating bangbasi, shegi nuaizaba bani matang lakadawa startup ki planning na singi district sinsu ninthina yaula kanda Manipuri apun santamam pukalakuda startup na sobo thokang lobi. मणिपुर सरकार की प्लानिंग विभाग ने सिनबा थौरमदुदा राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डब्ल्यू चांद बाबू सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर गोपाल कृष्ण प्रभु नीति आयोग की डायरेक्टर प्रतिन देशमुख ने सिंबा सरुक याखी कांग्रेस दल की सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी AICC ऑब्जर्वर जी रुद्रराजुना हाइरी दल असिबु हेना मपांगल कनखल हन्नबा खोंथांगी सरुक अमा ओइना संगठन सृजन अभियान की थबक थौरम सिंह राज्य असिदसु पाइखतपा हौरगनी ngasi इम्फाल की बीटी रोडता लेबा कांग्रेस बाबल द पाउमी सिंह उनबदा श्री राजुना हाई कांग्रेस दल की अहमदाबाद पांथोखिबा मिफमदा दल असिबु हेना मपांगल कनखत हन्नबगी मतंगदा खनखी मांगना हाई ऑर्गेनाइजेशन असिगी ख्वाइदिगी हेना मरुआइबा यूनिट असी राज्य खुदिमक्ता लेरिबा डिस्ट्रिक्ट यूनिट कमिटी सिंह असिना ओइरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी सिंह असी हेना मपांगल कलखल हनबगीदमक दल असिगी माइकैदगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी स्टेक होल्डर सिंगा खन्ननैनबा यावना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी सिंह अदुगी प्रेसिडेंट सिंगना पाइखतपा याबा थबक थौरम सिंह पाइखतनबा होनरी हाइनसु महांगना मखा ताखी भारत सरकार की इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की मखादा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB गुवाहाटी नसिनबा मणिपुर यावना अवांग नोंपोक राज्य सिंगी पाउमी 13 की नुमित हुमनी की गुवाहाटी सिटी की प्रेस टूर प्रोग्राम हौख्रे मसिदा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मिजोरम अमसुंग नागालैंड की पाउमी सिंग सरुक यारी ngasi अहोब नुमिता कामरूप जिला की आमिनगांवदा लेबा नेशनल डाटा सेंटर अमसुंग मालीगांव की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज दा चट्टुना यंखी मखोइना मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगा उनदुना वारी वताइसु सानखी Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2012 हाइबसिदा नोंमगी ओइबा सेंसिटाइजेशन की थौरम अमा ngasi
Bishnupur Jila ki Mini Secretariat Conference Hall da pangthokre. District Administration Bishnupur amasung Manipur State Commission for Women MSCW na sinduna pangthokkiba thoram aduda MSCW ki chairperson T.S. Tiningpham Monchang Member Secretary W Phajatombi na chingba saruk yakhi. Pau ki marak thatna atenba break ama. Little Clinic Nagaram Imphal na Miam da Matamga Chunaraba Ana Laingi Kudong Chaba Pijari 24/7 emergency amasung trauma care advanced neurosurgery ki mateng na brain amadi spine surgery head injury amasung trauma care slip disc amasung spine disorder brain tumor amadi stroke management ki kudong chaba phangbigani. Specialized surgery da hepato pancreato biliary amasung GI onco surgery, leparo endoscopic GI onco surgery, complex GI procedure, advanced GI laparoscopy amasung endoscopy, gallbladder surgery, obstetrics and gynecology, advanced orthopedic surgery, knee and hip replacement gi kudong chabasu phangbigani. Equipment suna leraba ICU, endoscopy and bronchoscopy, operating microscope, QSA amasung C-arm imaging gi kudong chabasu Little Clinic na miam da pijari. Hena kupama Marol Gidamak, mobile number 7627959210 da khangbayagani. Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini. Ningtam Lanmi Rani Gaiden Liu Lake Hidabagi Kuntra Humdo Shuba Kumon Namitangasi, Raja Sigi Miam na Lusing Bia Sigi Mapam Daikai Kumna Utli, Kumon Namitasina Lakpada, MLA, Dinganglung Gangmaina, Lusing Bia Sigi Mapam Daikai Kumna Laduna Hai, Rani Gaiden Liuna, British Sasan Gimayokta, Aki Akang Latana Tauna Panasang Sinki, Magna Hai, Rani Gaiden Liugi Amatoi Bagi Manglan, Amadi, Irom Dom Lepseba Haiba Wakalona do, Haujiki Mirol Naikai Kumna Pam Toi. Maki thongna lingjel amadi achumbiki damak thanglamba khongthang singadu haujiki mirolna sakna sona horasanu hainasu mahakna makhatari. Council of Higher Secondary Education Manipurna lawba class 12 ki parikya ngasidagi hokre. Parikya sida punna mahiroi lising kutra matoi sangma kuntra na saruk yari. Masigi madungda mahiroi lising taret chatuk marpudra taret na arts stream da Mahiroi lising kulhumdoi shamani putarukna science da aduga mahiroi chatruk marputaret na commerce stream gini. Parikya si matang tha Mars kun phawbachatagani. Central Board of Secondary Education CBSE na lawba class 10 amsung 12 ki parikya chung asidagi haure kumchi chahi gi oina mahiroi lak kun manga romna class 10 ki parikya thari masigi manungda nupi mahiroi lak tara lising marpudra rom aduga nupa mahiroi na lak tara mari rom ne class 12 ki oina mahiroi lak tara nipa lising yankai rom na parikya thari masigi manungda nupi mahiroi lak nipa lising kuntra rom ne aduga nupa mahiroi na lak tara lising kullom ne. NCC Directorate North East Region ki Additional Director General Major General Anurag Viz Nangasi Raija Sida Laiba NCC Official Singamadi Cadet Singa Unaduna Wari Shanakre Imphal ki DM College Campus ta Laiba NCC Group Headquarters ta Pangthokiba Thoramaduda Major General Anurag Viz Nahai NCC Imphal Group asi awang nungpuk lamdamgi yamna phaba group ama oiri amadi NCC gi oinasu achauba thodang kaya logduna lakli Manipur gi NCC cadet kayana Agnibir Army Air Force Navy na singba military gi service sing de changba ngamliba asi raija sigi oina saukthok chaningai oi ne hainasu mangna phongdokli GP Women's College Linkhat Khibagi Humphu Mathoi Shuba Kumon Thauram amasung Academic Session Lisingani Kunmanga gi oina college asigi subject topper sing yauna makok thongba mahairoi sing pukning thogat pagi thauram ngasi pangthokre college asigi Central Hall da pangthokhiba thauram aduda DMU gi Vice Chancellor Professor Chan Babu Nahai DMU amadi GP Women's College gi infrastructure yauna awat apa sing mensinduna mahi masing tambada sentang pibinaba mari lainaba authority sing da takshin krai Raija sida siksha gi lamdang ngallingai matamdagi hauduna nupi singbu awang bathaki mahi masing tambada college asina achauba thodang logduna lakliba si saukthok chaningai ni hainasu mahangna phongdokhi Sahitya Thopang Loop Sathau Loop na International Mother Language Day ga mari lainana piba Khumbong Mayum Gaurahari
Madhumati Mother Language Award Lisingani Kuntaruki Oina Saknairaba Language Activist A Kholi the Piragani Masagi Sahi Marfum do Shuraba Kholina Mamalol Oiriba Maulon Buchakol Hanabohona Bada Loba Togdang Busakam Bokoina Mana Asi Pigadabani Mahana Class 7 Degi BA Paubagi Maulonda textbook kaya iduna mahiroi singda tamhanbagi mathakta maulon gi dictionary su iba loiduna phongnaba thorang tawri mana asi tha si kunmathoi thangjenumita State Central Library gi auditorium da pangthokpa thoram amada khochinagani mana asida seloina lupa lising tara citation amadi sal yauri NSCN IM gi khutta ingkumja lisingani mapal gi February thada laikhidraba Dr. T.S. Kitchen Y token amasung A Rajen gi tarate suba ningsing kumon thoram ngasi pangthokre Akashbani Imphal dagi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi nangasi Mumbai gi Lok Bhavan da France ke Rashtrapati Emmanuel Macron ga laibak ani gi oiba wafam kaya gi matang da wari sanakre lusingba anina ngaksel suraksha lalol itik amadi Sanskriti gi lamda pitok pisin tawnaba yaungna maru oiba wafam kaya gi matang da laibak adina tengbang pinaba hengat hannabagi wafam khanaki Rashtrapati Macron na ऐतिहासिक ओइरबा Taj Mahal Palace Hotel da 26/11 Mumbai terror attack ta laikhidraba singi mafam dasu ikai khumnaba utkhi laibak asina terrorism mayok nanabagi damak changchiliba khungpham asibu mapung phana sawgali hainasu mahangna phongdokli haujik sanabagi pau Khaidem Geetchandra dagi Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna sathariba Marisuba Chinta Mohini State Women's Polo Cup lisingani kuntar king asi sana kiba hanba semi-final match da Assam Rifles Women Polo team na Singthai Humba Polo Club Kongpalbo Panjal Taruk Mari da thoiki Ani suba semi-final match da Imphal Riding Club Lamphel na ibudo pakhangba Polo Club Malombo Panjal Mapan ani da thoiki Social Sporting Club sector di ground da sathariba Taresuba sector trophy Lisingani kuntar king asi sana kiba hanba match da EUSC Telona Yumcharol FC Pangaibu Panjal Marisuno da thoiki atop match amadana NNCKC Nongren Amadi FC Lamlai Timbi Panjal Amam Chanaduna draw chatki Hayeng Pukhau FC amasung Lamlai FC Team A anina lamba thengnagani Tarane Panchuba Manipur State League king asi sana kiba match da Manipur Police Sports Club na Football Club Lamjau bu Panjal Mari Anida Elite FN na Trukpu bu Panjal Manga Amada amasung Neroka FC na Pathap FC bu Panjal ani sinoda thoiki ani suba Yairpok trophy ki ngasi sani ki match da PYFY team B Yairpok na Imphal Khuman Leipak po Panjal ani amada thoiki atopa match amada Tentha FC amasung SIC Singa Panjal ani ni chanaduna draw chatki Manipur Veteran Cricket Association the Sindona Pangthok liba Tarahum Dosuba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ke ngasi sana ki match da PCMDC Thongjuna Napsakhai Palbo run Kuntramari the Thoiki match asigi man of the match na TCMDC Thongjugi Krishnana Taki Hayeng YTHUW na MCA ga amasung YTHUN na cyclone ga lamba thengnagani Tara Suba MNCA W Pralhada and W Ramananda Elite Trophy ki ngasi Larenjam Public Ground da chana kiba match da ESU Wangkai Palace Compound na Trauka Wethelbu wicket nipan da thoiki atopa match amada RCA Lilong na Gem Cricket Club Khaimpalibu run chamaga tramari da thoiki Washington Thagachari Geetchandra aroibeda maroiba pau amukhana Mukhyamantri Yumnam Khemchan na hairi Raija Sina Achauba Startup Ecosystem ama semgatpaga loinana entrepreneurship ki lamda khumang yangna changchili Manipur yauna awangnopo raija singi paumi tara humdoi gi numit humni gi Guwahati city gi press tour program haukre Ningtam lanmi rani guidin liu lai khidabgi kuntra humdoi suba kumon numit ngasi raija sigi miyamna lusingbi asigi mapamda ikai khumnabo udli amasung
प्रधानमंत्री नंगसी मुंबई की लोक भवन दा फ्रांस की राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोल गा लाइबाक अनी की ओइबे तोंगान तोंगान वाफम कया की मतंग दो वारी सानख्रे पाउ लोइजरे